your unity. Nang tu mo unity ke bhi bosi lage 24 plus bola lage. Jume pick hai. Ada index se 24 plus ase ke 3 ke 24 plus ke lage kaching room dekhe meaning lage. Apo si nangning je parong nang nahi lage. It is not a good meaning. It is not a good sign. What do you think yourself that you are proud yourself that we are the 24 plus organization? Yes. But your activity is no unity and no pro people, no benefit for the people of Karbi Anglong. Kasi alam thi bangke 24 plus punon, 26 plus punon, ajat punon. Ni hekser alam le thanon, hekhe alam le thanan ni. Article amuk tahuk than rehne lo. Article 244A. State within state, autonomous state, si ke hang lo. Para lege hang ali lo. Long le de rajoini si ke long an si en bom lo. La le puji no. Long lok de to separate state si ke ning hang lo. Long lok de hile ke or pe song dum da separate state si ke ban po. Long le de lo pulo de nang tu nang tonoret po he. Long le de lo pulo nang sabdoret po he. Long le lo pude Karbi Anglong si phong nang re po he. Churu tu nang po. Nang tum da che song dat ne lo la nang ke ban thek lo. Non ke long nai dola, ke ban nai dola. Itum chingrum pet claim tu na. Nang tum le un e pude ni tum 24 plus pet claim po punoi. Ni tum le mi un e nang tum le un e da lo po. Ni tum APSLC ban che song po punoi. Pen andulon claim oi. Pen nang tum thorna dona moi. Pen nang tum Jong si suluk sudak si kece song ida ho puida me ni tu ke nang toite nang ni hang pude lage nang ni hang alam lu seta suluk sudak ben kece song tu ba nang ning pudu de lang lam si suluk sudak alam pude nang ni hang alam lo ni tu ke nang toite seta me pini peaceful democratic a movement ke claim tami article 2 purbore kece palongi phan ke andolan claim tami pusi non apong accord long tabang tok angge nasi don marli nasi ili tu misiwe alam make ining donai ke lahelo ajha alam ke ning je phanama ke